Díodíh is mé se ferdia, is as don alme, agus de coniorm an galiamh, cahar na galiamh, agus tá go an seo sa gafe is far an galiamh a maithm plamás. Tá meg suite Shraj Dominic, agus, yeah, Captain is ach an jasa chun over, is Sheon, is Jimmy Gaeliga, Fancy Jason as the cafe Mordian to Tree Gaeliga Kamai. So, Marvin may grative when we, take a Lord Jason, I'll get in Changa to the Shaw, is a Gaeliga and Priv Changa is Jimuj in our cafe. Gatloon being Cafe Agus Poera Shul o Cahara Club with Kuga Club. Be good comes on too. Gowatham Bonnie le Bonnie Kernkra le han. Fearfa Agus Wallet ein Shukras Bonnie. Neil Gera. Fearfa Agus Wallet Sokopon Sheosaimh na Octams. Sheosaimh Kinta. Leis an discount bheaganish tá sé sin €3 nócha. Gur míle. Míle maithad. So mar bhecinn tú hús an seo as cór macion, tá sí scríbte híos chun is cafe order trí Gaeilge. So mas turas orthú, mas daine who gur dóm Gaeilge le in arteis agus run tú dearmnar na focail, then dééis agat é sin agus do ríis. Chomáile sin, tá cláragin an seo, gus a gaiithre scrífa go dheanga ar an clár chomáid. So chomáile sin, tá muidir fágáil an spás beag seo an bógadí spás atá níos fearr agus níos mó. Tugfaí seo an dééis dúin spás chun like MFD eile chu ar siúil. So tu muidir smíní tránna géis Gaeilge chu ar siúil, agus go ceol chóm Gaeilge ar siúil to mai. So, torfaí té sin, dééis dúin a bhhad níos mó féidirtí a chu ar fáil a Gaeilgeoirí sa cantar agus daoine ag ar an Gaeilge fólam. Tús mai, leat na hobra.